Dobar dan svima, evo po treći put. Znači ja opet, kao i prije prošle sjednice, apeliram na predsjednika Županijske skupštine da udovolji još dva pitanja, znači da se dozvoli da se postave dva pitanja kolegica iz SDP-a. Znači mi smo postavili svoja pitanja zato što dođemo u 8 sati ujutro i upišemo se na vrijeme, a neko to ne može napraviti, desi se takva situacija da prođe vrijeme i da ne dobiju priliku za postavljanje pitanja. Svi ovdje smo svjesni da je ova županija jedna velika izmišljotina, da je ovo rak ove države, zato što ova institucija jednostavno izmišljena, ne donosi nikakve razvojne zakone, ne donosi nikakve projekte, ništa, jednostavno, ovo je jednostavno poligon za uhljebljivanje stranačkih poslušnika, tako da neki novinari su napisali da mi ovdje kočimo projekte za boljitak građana, što je potpuni apsurd. Mi ovdje upravo danas donosimo odluku o tome da se ruši najbolje prometno rješenje u gradu Zadru, to je ovaj rotor kod bolnice, a imajući u vidu da je taj rotor već srušen. Ja ne znam kako to ide, to spada za prijavu DORH-u ili tako dalje, ali ja vas kažem, znači ja vas molim, apeliram, ako je potrebno da tražit ćemo stanku 10 minuta, da se nađemo svi skupa, da koji ljudi porazgovaramo. Ovo se sve događa radi toga što vi niste htjeli produžiti aktualni sat punih 7 minuta. Znači, dvije vijećnice po 4 minuta, punih 8 minuta. Smo mi 3 puta morali prolaziti. Zato vas molim, stvarno se razumite, mi nećemo raditi nikakve probleme, niti nama namjera, ovdje raditi problemi, mi jednostavno želimo da se čuje glas vijećnika, da su ti vijećnici izglasani tu da govore, ne da muče odluka i ovaj vaš. Hvala.